like disseminate legal information and more, not only those fishermen but also everybody. Sa gumasa distribution ra gid flyers sa kami o sa gid atwa nimo. Mga sulam may vice president lang nga ka publicly known lo sa kami atakari. Sa sera typhoon Cherokee. Akmle atakari nila ka atakari as individual akmle atakara position nila say it's your responsibility. We all make mistakes. Et tira dir silis para office makmle atakari to point lalo kita ng urang din tokol buhay. Mang ulak feel over palacin mo rin kasi I apologize if I was very rude about it hindi amle mo tegar nga ha. Mem sodil was elat tian nemo. Tiya ko to cloud to tlelet aro turist ng girin med lewa weather condition. Elan di mo tribal gora mamrire alle labu mangaraklel en tobda nemo wase. Ito nga condition tela mag kamem sodi sela sel. Sige kung sa tingin legor gar kirela tora mandatory mo laan mo nga regulation o mga laan mo require mga broadcasting stations ma televisions el sugumong kung declare emergency lam at typhoon and earthquake excel klisi amora imala kabalmente director o broadcasters follow ay sige do tig legor gaw kam so dia nemo lo sige thank you for doing a good job. Kamal masulang and no apology neither kabay man masaun. We learn from our mistakes mong lo subamal improve based ra gay del comments el giblem receive makamal masulat tuli. Nemo elang akmal sa credit ngele Executive Director Mr. Wayman Taway. Ngegi do orur tranemo e dira kamal masawla ngele MIC meteorologist in charge Maria Amay sul gurior weather. They collaborate together as we ilol to the report. Kugi tiang etulig salmal amatak tirigero will member National Emergency Committee. PCC, Dr. Talay, PNCC, Mr. Heflin Bay, PPUC, Paul Talay, Trigel Government Agency, EQPB, I give a total makal 15, 16, maybe almost 20. Governors Association, mga ningi, Ministry of Health and Human Services, Red Cross, Akor Omisegel, Material Gimdong Okon Maliwak Ratewal, Ministry of State, directly involved ringi, Ministry of Health and Human Services, nga ringi, Ministry of Education, magi malbotol magi oriol gidel tiang Bureau of Public Works, Ministry of Finance law giwa Bureau of Budget and Planning, Kashmir ending maldira kan malsakal mga sulela Minister of Iang linga ko chair National Emergency Committee. Mga giblool mot magi sel ngani regular meeting ra kamamal amal kura improve igay standard of SOP ra rela anemo makamal masulang yakmal lang note sel dili o marang alwaseng malungi change tegidol omol ko ngilwase by regulation men sel so is for regulation ra nemo ngani selgi mo spe ngil ko ra guideline. Let's see. Yung mo required by regulation alwase sel luaring ay gagi dele tawta di pero will emergency in case of emergency local radio stations ay giril mo radio matibi ma ku ay selwase akmal we did something like that at yan lo marigal typhoon Rai agim lo so amal lo usi mang mo tial kasel of alcohol self lagasis para condition. So, by regulation ng milgat mo, kamaran sula atil recommendation na ka, so we're gonna write that into our regulations in Alwasi. So, all TV and radio stations ay giril mo cover it comes under mo. Sen mo do aru mo do a president maluben director mo and dia ka alwid ringil to the tapsun maro kula. Ese ngak min gora president tra susul girela del bandatil mabos el Moren stra adang ara ay marangara Southwest Island. May cook kamna mo Vice President.
muna mo marekal o maktin mo tan mal nga sulel tri rokul members na National Emergency Committee let mal bla karandir akti sa alo ay sulwa we don't get paid kay get baby ra kami kamisyon sa mga authority sa law meeting ang nga was stipend datir National Emergency Committee selgi mo meeting ang ka it's part of our responsibility to provide that Okay. Buhay at su mga niya karmiw komkolara kanya karmiw mo tatirgal team el Ministry of Justice komkolara 488-4848 488-4848 yang ngelu lang online mang kuktungala ng umsak na ngala sa beto ka questions nga nga kamlayas ka 3 questions belang uktemen ng ngelu LS ka question marubem mogerakin ala okay sulang itulik ya jadi kalau di follow up question bro saja bolsa dia tulis legal bal expire bolsaran jadi kalau dia harus diimplementasi gua masih oleh kamu buat seperti cara tara tu gua boleh atau sorti aja polis ya kan still masih beranton di selora labla kabasbil isu 3 terbesar lalu ada aja sebelah laut tabla expand lepas ke kenapa dia sebiu besar 3 aja ada lupa aja lagi. Okay, keman sudah rakyat raw kami direktor Una kilamra lunil geren hoy aquí tala time aquí no start to site aquí del mnal di parva ya tur to ya lo madura AG magor awan na